wenzayo Khonto wesizwe comrades yona nhlangano eyithemba labantu base South Africa lokugcina Kamalalo yena president oyithemba labantu base South Africa lokugcina Une history e South Africa esesiyibonile kulo 30 years we democracy history yokubrasha abantu abamnyama kube ngathi basekululekweni kanti abayekho kuyona history massage history temporal history eyingane yokudlala ngazathi ithithi kulo 30 years we democracy sihlale kagogo for 30 years sayibona le moto ukuthi ayihambi sizwana comrades siyibonile imoto yakagogo ukuthi ayihambi uKamalala was the first one to say asifixe le moto yakagogo abantu bakagogo laba baphethe namhlanje sebeyitshekisile ukuthi ba reporters because balo ukuthi sifixe le moto we have to come out comrades sime ngaphandle kwemoto ukuze sikwazi ukubheka iengine ngoba ukwazi ukufixa imoto uhleli kuyona ngoba isuke engahambi uKamalala wasilida ukuphuma ngaphandle sivula ibonnet siyibuke siyilungise umkhonto wesizwe kumakhenika wale moto sifuna nikunderstand lokho namhlanje siyabonga sime ngaphandle kwayo siyayilungisa isifo sayo siyayibona ku right la comrade Mapoloma ngoba ngala eParliament ngala uMasipala kunabasebenzi on both sides abaziyo abayi-victim noma ama-victim esifo sakwagogo sifo sakwagogo njengoba sila bayazi ukuthi ithemba labo lisemkhontweni wesizwe ngoba uma ngabe bephikisane ne-leadership nama-factions asuke dominant kwi-leadership baxoshwe emsebenzini kodwa benza inkinga emabranchini siyabakhulula-ke ngomhla ka-29 sizothi kubona iy'nkinga zenu zokuthi yithathwe iy'nkinga zasemabranchini e-ANC zizofakwa komasipala naseParliament nakuma-department siyasiqeda ngomhla ka-29 but okwesibili ngithe kulo 30 years uNqamalala ukwazile uku-expose ukuthi obani abaphethiswa mhla eqamba lo mkhonto usincedile uku-expose ley'gebengu ey'libe zisiphethe kule insuku sibona isimanga sokuthi kulandwa wonke abantu abangama-beneficiary angempela eCondesa ama-beneficiary angempela lo 30 years we-democracy kulandwe bonke opresident asebaretire into ongakazi uyizwa abantu namhlanje bakuyi-campaign trail isigisi lesi nganaki comrade bakuyi-campaign trail namhlanje President Thabo Mbeki une video ephephulela la asizwaneni comrades Amanda President Thabo Mbeki wenzi announcement wathi lapha eNewcastle umkhandlu wakhona ukhokhela izinkabi namuso wathi nithi ngikhampeyine kanjani ngiyokhampeyinela ama-tax wathi abantu ba-decide ukuthi angeke bahambe bayokhampeyinela i-ANC ngoba iphethwe ama-tax wayesho thina laba esikhamuke eNewcastle but because of effect yokuthi uNqamalala is the only person okhuluma ngenkululeko yokushintsha umuntu omnyama uyitshengisile ukuthi ubani uyakhampeyina sekhohliwe ukuthi usitshele ukuthini funeka simkhumbuzeke uPresident Thabo Mbeki ukuthi asikhohliwe ukuthi wathini uma ukhuluma ngeqiniso lo kwenzayo yazenzisa okwesibili President Matthew Phosa kwakusihlala Matthew Phosa wathi makuvela indaba yasePhalaphala wathi kufuneka uPresident Ramaphosa a-account ngale mali yasePhalaphala yayiphansi kwamatrust namhlanje ukhohliwe ushaya i-door to door asikhohliwe into asitshela yona President Mutlante asimkhumbuze naye comrade ukuthi wathini kithi wathi ANC kufuneka iluze ukhetho ukuziphaphama washo njalo kithi usekhohliwe namhlanje kuyi-campaign trial ukhombisa ukhohlisana nabantu uthi abavotele the very same ANC
athi kuyona kufuneka iluze ukhetho. uDidi babuza bamkhipha isokwenja lapha enazweni. Bamlandile naye bathi abazocampaign. Bonke labantu kukutshela into eyodwa bayitholile instruction eStellenbosch. Bonke labantu bathi wenzoluza ama-benefits uma kufanele umkhonto. And bazowaluza ngempela because it's only umkhonto wesizwe ofuna ukuthatha umnotho ezandleni zabelungu ukuyisele kubantu abamnyama. Now, ngokwenza lento abayenzayo sebe-exposile ukuthi wobani ngempela ama-beneficiary ale system engcolile sikuyona. Sizelana-ke comrades ukuzoni-encourage. Bazama ngayo yonke indlela ukutshontsha ukhetho. It is only the first time in South Africa that we have 1 million yogogo ekuthiwa ba-registered i-special vote. Baphumaphi labo gogo? Baphumaphi labo gogo? Siyafuna ukuthi sikhumbuze ukuthi labo gogo bazosetshenziswa ukuthi i-ANC ifake. Sizothi kulabo gogo ngesikhathi uvote uma ekhoneni lakho sicela ukukhumbule lokho. uNxamalala uthe sizokhuphula impesheni yogogo ibe u5,000 rand ngenyanga. So ngesikhathi befike ekhaya becabanga ukuthi bazolitshontsha ivoti lakho, ubocela ukuvotela ekamereni lakho uwedwa ufike usuligoqile uthi mkhonto wesizwe u5,000 lo. Sicela ama-party agents ethu abe khona ukubagada labo gogo. Uma kukhona ipasi likagogo eselingasabonakali ngelanga lokhetho sifuna irekhodi yaleyo nto.